Ćao svima ljudi, dobrodošli u PKB Mega i danas ću vam pokazati kako da napravite automatsku mašinu za kamen. Sada, ovo vam je vrlo prosta mašina, tako, ovdje skopam jedan blok, ovdje stavim vodu, ovdje stavim lavu. I tu će da se napravi obična mašina. Sada, ovo stavim tu. I onda, ovdje proširim malo prostor. Tako, i trebam jedan obsidijan, nisam uzeo. Znači ti obsidijan? Obsidijan jedan. Vidjet ćeš. Tu stavim obsidijan. A ne mora obsidijan, može bilo koji blok. Dobro, nema veze. Lepše gleda. Sad. A ne, ja kažem ljudima, ne mora obsidijan, bilo koji blok može. Sada ovako napravim jedno. Tako, i onda idete ovako. Ovdje skinete. Tako i pratite. Tu. Tu. Sad. Sada vam vraćam signal. Kao što vidite, mašina radi. I pokvari se. Sada, ako vam se ovako pokvari da nekad neće stavi blokove. Sad ću vam pokažem kako. Pošto ako neće da vam stavlja blokove, onda ovo samo proširite malo. Gledajte. Ovo treba se proširi samo, malo da bude veće. Dobro, shvatili su ljudi. Čekaj. I ovdje stavite 5 ovih. 1, 2, 3, 4. I možete bilo gde. Evo, može ovdje 5. Sad, da bi vam to radilo ekstra. I sada, mašina je nepogrešljiva. Gledajte sad. Neće da se pokvari. I to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!